Bhuti kunjani? Siyabuza. Sikhona. Cha wethu ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqala nomnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wemfowethu angithi ulokhuzane lo unqala lobe ngathwakala vele efonini lapha na ewezile i-network yakho niyabheka. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesiya ku-trial ngemhla ka-14 buye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngi-available ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisize njengasiqaleni ngoba mina esikhathini esiqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu ngoba uyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu inhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze mina ngagcina bengitshela mnyezi story ukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyefaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidile futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wena uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo nifike kube khona ninikeza khona mase niyahlukanisana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali incalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuya lapha yabo mina i-feedback angisayitho sengizwa ngaye uyabona into mfowethu so ngibuza mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila na emeetingini ukuthi athumele umuntu esemthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngingasho nakuba mfela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala kakhulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esemthembayo bathi omnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza ngaphana kanje yabona yathi no ijwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu obesebenzela leso sikhathi azi bathi omnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakubo yabona so mfowethu into enzeka lapha mangikhumbula kahle naya wangibrifa umyeza nase ngiya kula nto ngijwayele nginasuka kudala so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sizwana so wayengixoxela ukuthi ayenga akangene kangakanani kule nto futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayiyakithi yabo then ke base beyaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so bayisethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela nawe sengenile kule nto into abazoyizama yokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa uzoyifaka kimi then mina lesomuntu uyihlukanise ngokwenu yabo then khuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le impofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona kuyena umpofana ngoba ila ngathola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona-ke into ngoba bathi uma bevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu oyizoba nama-resources amaningi uye lwababa loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana
then ke ngingathola late iyathatha ku MM imali waphela impofana esisejele manje into engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma ukhona umpofana emeeting ngisila ejele ukhona umpofana ukhona uMM lo masipala ukhona yena yathi le ndoda bafana senibezele kakhulu ningithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza ethi nemali unomuntu osezoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola anti-bail application yenza ibail mayivala ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha noma 150 yabo lene imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali singanikezwa yashintsha ibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi bawulungile makhona okufikayo then ngizoshiphela kinina ngokwemiyalelo nesilekeziwe yes mfowethu yabona ukuthi kwagcina ngangena ngalutho so sabe sayihlanganela nale ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanjena yabo ngangabe ngisazi kwasho ukuthi sifikile kulo khona kupofana uyamsila imali nale emiyeza yasho ukuthi hayi engathi izinto ijikile manje lama resources asayike umpofana ukuthi umpofana akasafuni ukubhedela ukuthi kufanele size nathingela nina angisazi isizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umuntu umuntu okufanele azi ukuthi sizohlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngishayela so ngicabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngafika umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina siqhubeke kanjani leyo lokhuzana le wabona nje mfowethu izinto ihamba nesinxele lo mfowethu vele ngakutshela iqiniso kangena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo la mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali no mazi kahle nami leli cala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho kuyimanje uMM ngamzamaza amthola efoni nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu egcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana bangakithi omngeza nonqalana kumadoda leli icala sengikhathelele lona mina ngicelaza umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli ngaphakathi babo once batshelwa yimina labafuna bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuna boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba mfowethu uyakwazi ukusondela kule ndoda leyanto dinomqondo yacabanga futhi awukhulume naye ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi ngoba umpofana esesejele imali ovuyasathe sokwenza futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebiphezulu kamasipala be-district iyayitshele thina endlebeni babengamphekisa ngani phambi kwethu ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemaristek kodwa ngizokenzama ukuthi ngimkhulumise ngibone ukuthi khona ngilangakwazi futhi mina nalezinto ze-corona-ke lezi savalelekile so kodwa makuvulwa ngizokenzama ukuthi ngiyembone noma ngimthinte sihlanganisane wezama ukuxoxa lesibone ukuthi yini engaqhamuki ngoba ngempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami masengijika umqondo yabo ngamali
Oh yongalimala phela le meeting asayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze asitshele into akathinteke ecaleni thina umpofana efika kuthina sithethe ngamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabona lo so manje nafothi lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu futhi uMM mfowethu wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwa ngabani ngeke bese siqala ukukhuluka ngako imindeni ehlupheke mfowethu makodwa kamnyezo sahamba ohlala ngisho mfowethu elokushini uyabo mina nje futhi kade ngahuzuka mfowethu akade ngahuzuka into abayenzayo laba bangijubela namaphoyisa amanye ama-ops azongisheka umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini yezwe into leyo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yabo so kanje mfethu lento le mfethu angifuna ukukhohlisa inkinga phathi ngizobonana lesithu zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilanda uma uyithola yake ngikhulumile ubunga uyikhulumise futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi uculisa wonke umkhumbi naye mina ngongongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika yona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu abona abafowethu befuna becele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kakhulu yeso akudayisa anakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele engasuki ibone imali elambe egule kumuntu okuthi uyaxhasa yabo besinike le mali esifuna ukuze makwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza deduction of sentence noma siaphile icala ngoba sesabhoja vele ngebe sikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo uyabo hayi no kulungile mfowethu ayenzama ukumkhulumisa manje ngithola kumaphela ngo21 days osinike wona okay mfowethu ukuthi ngizobe sizotshenda kodwa mina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la isizweni ayifuna ngayithola number yakhe ngamfonela ambhale message ngicela angifolele ngenumber yakhe iqonde uba angifuna ukizwa kuyena lento engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezana lo muntu okamasipala uyinja kakhulu ke mfowethu hayi no kulungile mfowethu ayengibona izama ngibona uzofika phi okay mfowethu all right sure